Anyang aki din! Oh, apay agis-isim ka di nga awan gap-gapo na digna. Nitatangmot, at dalaang nalagip ko. Apay, at damot ayat ikurkurang ko. Kahit, apay nga ron nga agis-isim ka di tatugaw mo. Ay natatang, makiasawa akmet laangan itinataer kan mangup opisina a lalaki. Jay kunada nga roden iti English nga if there's a way, there's a will. Sino ba din day ta lalaki? Ang mga nunatair nga agpaisaw, wala namang binatbat. Ang mga nunalastag. Nitatangmot, apay, nalastugmat ayan ni Charles. Saan mat iti panagkunak ka? Anya? Ni Charles nga abang di tabalay ni Terseng? Asino kumapay ngay? Awan mo't kang tidaddo mga agnagan iti Charles dito yung barangay tayo. Apay, nobyom ka din ni Charles. Saan pa'y tatang? Ang umadanin. Nagaram ka din keng ka. Ni tatang mo, tila damdamagan nyo. Mala, inakon ijay tersena, taamangan no lumabas manin ijay ni Charles. My savior sa kahirapan ng life. Ay no, nagtaer at talaga ni Charles. Agkrasyak at talaga kan kuana. Oy, di ka man. Apay, masiguradong ka di nga wan nobya, wan no asawa day ta Charles, Kas makitak mo't kit awan manang. Awan mo't ti oray may isang inyaw awid na dito boarding house na iso asigurado single pay ni Charles. Amangan mo't no addan ar-arman na asabali. Iso asaan ka man nga agasyum iti kastaunay. Amangan no masakitan laeng day ta pusom. Ay namanang mariknaket ay ayatan nakmot ni Charles. Ay, agbagtit kansan gapo iti day ta Charles. Di ka man manang. Italaang mat nga agayatak iti kastoy. Kasanuak ngamin ang makaasawa nga ino kanayon nakmat atob ngaran. Saan nga iti kasta? Ti kunaklaeng mat, kat saan kaunay amang namnama. Ngamin narigat ti mapaay. Nang runa no first time, nagsakit at talaga. Amangan no marigatan ka mangiliw-liwag. Anya? Wen, amangan no ibagamot, amapan ka ijay bantay, taing kaipukaw amin asakit tinakam mo. Wen no saan, amangan no ibagam, akayat muntumot ti aglemes iti arak. Na mga oras mo ading ko anapintas. Gumatak man iti keratin gold mo. Ay na. Agisam-isam kit din amang kita kanya. Kursunada naksamot dayto nga alan. Kundi usarpay mo't iti keratin gold. Di mo't maibagay iti buok na akaslasagan. Oh, at iti keratin gold mo. Di na. Mabalin ka din nga umayak mo rin pumasya rin balayo inton rabi. Ay uray saanan alan. Ngamin, amangan no saan kamutla amasango. Amangan ngamin no makaturugak adagos. Oray masapa ka mapaniki balayo. Kat urahin kanto ijay. Dagulit kamut alalaki. Ada ka di ibagbagam, di na? Ay ko, awan. Nga malagip ko. Makiturugak gayam ijay balay ti gayam ko. Isu nga uray saan kan amapan ijay balay. Mapanaklat nga roden iti balay ti gayem mo. Anya? Wen, kaya't ka nga na makasarita talaga. Mala, mapan ka nga roden ijay balay inton rabi. Angam niya, saan ka nga agbaybayag ijay? It depends upon the situation, adig na. Ay no, dapat English na. Ay, dagulit ka matatao. Ala, agawit ang araw dandig na. Kaya, urahin na to inton malam iji balayo, ha?
Day-daya mo dong kamat asimang padig na. Ay, anak ti kabalyo! Ay! Ah, ano niya? Sino tanak ti kabalyaw? Ah? Ay, awan tatang, nakigtutak lang. Da kayon to, mga min. Pasensya kayo na. Diyak mamin nasiputan tiya asidagyo kanya. Apay ayang agday-daya mo dong ka itay. Ada ka di man ang kasuran mo. Dayjay nga alan ah. Ipapilit na nga umainak pasyaran inton rabi. Kanya ko mati kasuran mo ijay. Kaya't na siguro nga agaram king ka. Yak nga rod kayat nga agsubli-subli dito ba na itatang. Naibagak matan kan kwa na. Nga awan tinamnaman na kanya. Kat ipapilit na matlat ka tibagina. Ay, isang batam nga minina. Tapno itikasta ka agtal na mo tayo. Ay, no way! Uray agbakbak taklatan abalasang. No isumot lang ti pakiasawaak tatang. Naimbag nga oras mo, ating dignahan. Impay-pay sumatan ti may dito'y balay manong alan. No inkarik talaga tong pargadeng. Kan kahit kumanan ngamin nga idariran, to'y napudno kan... Napudno kan saan nga agkupas a panagayat ko kan ka. Kat saan kan tong agbabawi amang sungbat kanya. Oh, saan ka di akas tituloy na ti ibagam ko makanyak manong. Ah, Na-i-memorize ko nga minen, manong. Gaputa isong akanayon tisang kaibagam tunggal umay ka dito'y balay. di kagdanag ka eh. Baliwak to nga ron tilin niya. Inton sumaruno, apa nang sarungkar ko king ka dito balayaw. Ay na, uray saanin manong alan. Uray di kan agsubsubli dito'y balay. Ala, agawid kan. Kat ulitak timbagakan ka. Uray di na kun sarsarungkaran. Anya? Oh, tumakder kan manong alan kat agawid kan. Tani, awanin ti oras ko ang makisarita kan ka. Iso apanaw. Ay, una yan ayadig na. Oh, aping agkatawa ka ngay manang Angie. Ada ka di nakakatkatawa iti na istoryakan ka. Ay, awan, maray awak man kada kayo kinialan. Panagkunak kat agbagay kayo. What? Kasano? Ay na, no makapag-react mo't dito a tao, wagas. Apay, kaya't nakadin nga ipaasawa itila kay Abaro. Ni, saan man nga iti kasta? Ngam nasingpet ngamin ni Alan. Uray pabpabainam, kan saksak tamtirik nana. Saan lata ang maupupay nga gararam kan ka? Kan maysa, awan bisyo na. O, saan ka pa? Anya? Kat, agpay sumat. Awan to ti agbalin aparikot mo inton agasawa kayo. Ay na, manang Angie, uray anya ti bagbagam, ni Charles ti kayat ko, awanin ti sabali. Kasano, kat di nakamot pagan ano ni Charles? Ay na, no kasapulan asulisugat, aramidak manang Angie. Anya? Naimbag nga oras mo, ading digna. Kastamat kan ka, Charles. Adda ka di gatangam. Ha? Ay, awan ading. Umayak lang ko mamakis istoryakin ka. Awan nga min trabaho kita. No, mabalin na. Ay, kat mabalin Charles. Apay ko maasaan ngay. Amom, naragsak ka, akasarsarita. Anya? Ati kayat ko ang sawan, naragsak ti adda kasarsarita na. Panagkunam ka dikit pasado ak iti may sa abalasang no bilang tagaramak, ading. Ay na, siyak siguro ti bagbagan abalasang. Ay na, maragsak anak manan. Naragsak manan to'y puso. Ay, kilig to the max. Ay, apay kumangay, asaan ka apasado iti may sa abalasang. Kat no nagtaer ka na singput ka.
Anya pa nga itibirukin daken ka. Armag nga rodan adya babaya kursunadak, ading. Agpudnukan kanyak, Charles. Mabalin ka di nga iladawam day ta babae? Napintas, nagagat, natayag, napudaw, kan simple abalasang, ading. Ay na, kaslasaan mo't gayam asyak. Tanangi si takmat. Ay, awan manong Charles. Good luck iti panagaram mo. Ay na, tatang. Matungpal at talagang ti arapaap ko ang makiasawa iti nataer kan bak ng alalaki. Anya, Sigurado, siya kung ti kararagsakan a babae dito'y lubong, inton armenak ni Manong Charles. Ang mga no aglag to ti pusok gapoy ti ragsak ko. anya laki dinayadig na. Narigat ti magnamnamalatan. Ay na, imala ka talaga iti daydinanang mo a filinggera. Anya lakit din ni tatang. Pakaragsakak nga rod, lapdan nyo pa ilang di dakot suportaran. Abay, masiguradong ka di asikati arman na. Katuan tatang, ngamin, inladawan na ti balasang apakariknaan na iti ayat. Kuna na abalasang anapintas, nagagat kan simple. Inayon na lang siguro, di kuna na anapudaw. Abay, panagkunam ka day, kaya adaking kadagita agalad. Anya lakit din ni tatang aya, kontrabida talaga. Da kayo magayam ti masabat ko na natirsing. Papanan nyo ka day? Bapanak man di bangkag. Sayang ti aldaw no sa anak amapan ita. Katsikangay, sa dino mo ti papanam. Agpaili ak man nana, mapanak agmarket iti lako. Kan mapanak man naggatang iti miniskirt ko. Ay katuan abalasan ko. Aywan gayam, saan ka di nga agar-aram kan ka ni Alan? Isong bata mon, nasingpot na di alalaki. Sigurado, di kanto agbabawi no song batam ti panagayat na. Anya lakit din ni Nana Tirsing, da kayo kumaati makiasawa, tapno adda kadwayo amapan ijay bangkagyaw. Diyak pa'y ngamin sinungbatan ka, di agar-aram kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana. Kaya't ko pa'y nga enjoyan ti single life ako nada. Anya? Adda agar-arom kada kayo, Nana? Asino? Ay kat adamot uray baketak, adalat tamot mangayat kanyak. Ngam sa anak pa'y nga ron anak kasagana ang makiasawa. Kan may sa, agpaki putak pa'y mo't Ay namanong Alan, namin ano ka din nga imbaga kasardengan na kun nga ar-armon. Namin ano matangim baga, saan ka asardengan? Aging ga adinak maayat. Nita, pilusupon na ka de. Ay, ni saan? Ang pang-asim ko man. Sung bata mong tinabayag ni dardarirag kong ayat kang ka. Kaya't mo ka day, mabakit na balasang akas kinitirsing. Anya nga tano ni Nana Tirsing ti armon nyo. Total, baak matin abalasang ni Nana Tirsing. Sikati kayat ko ading. Awanan sa balay. Jak kayat ni Nana Tirsing. Gaputas sigurado adinak maipaayan iti cute, abibe. Kan maysa. At dabaro nga agar-aram kan kuana. Nataer kan baknang. Anya? Asino ka di day taabaro? Ay sus, amangan mat no ni Charles. Ay na, saan kumamot Siyak kumatipag tinagan na. Aklo nung payat ipanagayat ko digna. Sa kubay nga ibaga. No sino ti agar-aram kan kuana. Ha? Ay na, pakpakawan. Ano saklaangan ti agimbistigar? Ngam ti aklunen ti panagayat mo. Awan na pulos ti sunggar adot-dot ko ken ka. Manang,
Pudno nga tayo na idanon kanya. Nga adda baro nga agar-aram kin ni Nana Tirsing. I won. Very, very true dayta. Ni, asino mo't ngay nga tati baro adadaal ti ulo na nga agar-aram kin ni Nana Tirsing. Ay na, kasano kuma ang maibagam adadaal ti ulo na. Kasano nga'y, nunimat na natirsing tinagpatibok ng puso niya. Anya? Apay, asino aya? Wano? Katawanan na matlaang? Ay na, barungarod digna. Ni Charles ti agar-aram kan kwa na. Anya? Ay, di nakman angawon iti kasta. Apay, agbibisin mo't aya ni Charles iti babae. Anya kalakit din ayadig na. Pudno ti bagbagak. Anya? Apay nga manangan di. Kunak man no siya ti dakdakamatan na ididinamag na. Numabalinan nga armon ti balasang anak karik na anay ti ayat. Ay katdaytan ajay kunada ang maling akala. Apay nga eh. Apay aday jay pay anabakit anabalasang ti kinayat na. Idin to tanda lang mo't dito yung ububing. Never been touched. Never been kissed. No damages. Apay aday jay pay laang mo't. Kanayo nakpay mo't ngagpapansin kan kwa na. Urayak lang paspasiksi. Tapno mapansin nak lang. Ay nadig na. Ninanatirsing nga rod tinagpatibok iti puso na. Iso nga aklonam kit din ni Alan. Isulaangan tinabati para kan ka. Tapno di ka mabakutan abalasang. Kuna kanyak idin ni Charles abalasang ti armon na. Saan mo't gayam? Nabakutan mo't gayam abalasang. Ayawanan tatang. Wasak ng mga pangarap ko. Nay, apayan digna. Kasla ka may ibusan iti oxygen. Yung iti panagsangsangit mo. Apay, anya tinawasakin ka. Tatang, nobyo mat gaya man ti bakit abalasang ti lalaki ngay nararapaap ko apakyasawa ko ma. Ne, apay, asino ka diti kaayan-ayat ni Charles? Ni mat gayam nanatirsing tatang. Anya? Uwan tatang, dambal mat na at Charles. Kadaak nga ububing, dayay pailaang mat ananatirsing tinayat na. Ay na, sorry ka na lang, digna. Nina na tirseng, tinakariknaan na iti, nagpaido mangayat. Pinyanakit din ni tatang. Amuyo mat ngay ayatak ni Charles. Ang amkastapay ti bagbagayo. Karkaruan nyo ti sakit tirik na. Ay na, dahi tayo ibagbakin ka. Andi ka unay mang namnama, anak ko. Talaga saan ada kayo? Tinaitude para ititunggal maysa. Ay na, digna. San kan nga agliday? Aklo naman ti kinapudno, adanana tersing kan Charles ti para ititunggal maysa. Manang Angie. Aglukat kakit din ijay store mo. Amangan no ag-expiren dagi ijay lakom. Sayang mat. Si kamot Manang Angie. Amumat a broken hearted ak ita. Ay na, anya kumangay ti maaramidam kat agayan ayatan da Charles kan nana tersing. Di mo man sang kaulit dayta, Manang Angie. Ay na, pasensyakan. Ay nasabat ko ngamin idakot. Nakaputput ni Nana Tersing iti takyag ni Charles. Mapanda ka no ag Jollibee. Ay, huston di mo ibaga tinakitam. Masakitan lang tirik nak. Kat inton malpas da ka no amangan, mapanda ag canvas iti gown. Huston ko nakmait. Anya kamatan. Kaslay gaggagaram asaksaktan tirik nak.
Ay, napasensya ka, digna. Amumot at chismosa ak. Mala, intakit din ijay tersinam. Inkamang lukat bareng addan tumanen ti umay aborder ni Nana Tersing. Kat ison ti parakan ka. Wano saan, ni Alan laungan ti song batam. Ay, mala, ag-move on ka, digna. Tauray sang sangitam ni Charles. Awanan ti maramidam. Gaputaad dan Nana Tersing na. Anya? Anya aramidam dito'y Alan. Umay gulang ibakin ka. Nga awisin na kada Charles para iti umada ni apa nagkalaysada kin ni Nana Tersing. Nga uray amom ang masakitan tirik na Alan. Lipatem ngaminin ani Charles. Total, adamat tin bakit na. Sana balay, tadak mo dito nga agayayat kin ka. Kat inton agasawatan tumat. Adan tumatan lakay kung alakay kasjay. Nyalakid din na ya. Sungbatan na kideng. Sayang ti aldaw. Urayong pa'y kadeng agtawan na kiti 50. Wano ag senior citizen na. Hey, panawan ka man langan. Kilas sasawa. Naudag sa ti pampanunutam adig na. Tatang, Apay ka day. Ada parigo mo. tatang, jak sa kabaulanan alabanan day ti amarikrik na. Kanya marikrik na anak ko. Agayatak samutan kinimanong Alan. Kasla kayat kumita na kanayon nga umay dito'y balay nga agaram. Anya, natnagan tirik nam kinialan. Hun sa tatang, anya nga tati aramidok. Ay kat aklo naman no ti panagrik-nam ka ay ayatam, tapno ang kasar kayo matang. Hun tatang, unay matang ti kastoy. Ay ayatak mat gayam ti tao aginurgurak. Makiasawa ak mat lagayam. Unexpected. Talaga akas tatigasa at nuadtuman ako. Di mo namnamaan ti pasabak. Ita Amanda Charles Kinterseng. Isuda mo gayam tagkatuluyan. Kano kasla addayo ang mapasamak iday. Ay, hun nga ro tatang. Unexpected at talaga. Unay kamutin Alan, nagangot ti sakam. Anya, ag-ugas ko lang itay Imbabad ko pa iti daw ni. Amumat ajak kaya ti angot mo. Iso amaturog kay Jesus ha. Di nakababayan. Anya? Pumanaw ka Alan, talaga ajak kaya ti angdud mo. Malaman lang. Uwanin. Ay ngam Alan, kaya't kagayam ang makaidda. Nilaki din na yan. Talaga gayam asan mo awatan ti babae no aginaw. Ano sila ang Alan? Anya nga rin, nag-produce kay ti duplicate mo. Ano sila ang bagay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. O anya, nakasaritam ka din ni pare Dani?
Maipapan iti buryas nga ilaklako na. Wen bakit? Inawagak iti bigat. Kit na ko na nga dapay ka no ti innam nga available. Ha? Innang laang? Way, tadda ka no nga min ti imo na nagpa-reserve. Iso anapanday nala di kalman. Kasta ay, kat, manungay ka no ti panangilako na iti maysa. Nakunana kanyak, 6 mil ka no ti maysa. Oh my gosh! Nasurok ka no 45 days na dagayay. Isumot laang Kat, kasano nga rod? Mapantain ton bigat iji balayda? Ay katuna, mapanta. Tainta kita ay. No magusto di gataangan tan di innam. Tani, awan mo tinta mo ka mabali na paggataangan tayo ti buryas. Papanam kumare. Nagsapa ka matang. Mapan kami man kinilakay ko ijayan ni pare Dani. Gumatang kayo ti buryas da? Wan kumari. Tani, nagatang matan dagiti baboy mi. Iso gumatang kami manen ay ti padakkalan mi. Ay wen apag isunto inton Christmas. Ado ti gumatang iti live weight. Ay na, sapay la kumakumare. Magdilang anghel ka. Wen kumare. Ado mo ti customer mo no maipapan iti baboy. Ta nabayag kayo mo ti nagtartarakan ka naglaklako. Iso anayunan nyo pa ikit di ati buriyas, agatangin nyo. Ta sigurado da ita. Adun to ti umay gumatang kada kayo, kumare. Ne, kasla kaririing mo kumare. Ay, wan kumare. Ay na, nagmayak ti tuturugak ijay silid mi. Ngam nakariingak gapo iti tagari dagiti salbag ababo iti kaaruba. Ha? Makapasurom, makaisturbo iti pannaturog. Amang ano mabisinda Sigurado masabat ko laang nito niya ta ibagak man. Anya? Tarakan iti baboy, ngam saan damat abumakbak nang, Di dapay maipasimpati balayda. Hay, naku aya. Hay niya, por Diyos por santo, pakawanam, apo. Apay nga kastamot din ti panagsasaom kini kumari to niya. Kat punumat sana ya. Di dapay lang isardeng ti panagtartarakan da iti baboy. Manon atawon ngagtartarakan da. Ngam aging da ita. Awan metlat nagbaliwan ti biagda. What? Iso ana sa isayaat no isardeng dalatan. Awan metlat pakakitaan. Kitaan man ti balayda. Kasla kulungan metlang ti baboy sana ya. Anya lakit din aya. Apo? Kastan ti panagsasauna, gaputa agabrodan? Gatuan amo matan ti ugali ni Mayang. Ada amin kan kwa na ti saan na saya at agalan. Chismosa, na uyaw, kan napalangguad, ngawan met ipalpalangguad na. Agabrod nga no dan. Kat isumanin at ipalangguad na. Isu akas jayon ti panagsasauna. Ay na kumare, nakababain manubilang laang. Saan pa ilaan nga nakapan, nga magpalpalangguadan? Sigud mat akas ti ugali na. Anya lakit din aya. Taultimo dagiti taraken mi ababoy kat pakasikuran na pay. Paladay jay mare, never mind her. Agasam man, taibaga na pa'y anabayag kamin nga aglaklako iti baboy. Ngam saan mi ama ipasimpati balay mi? Anya lakit din aya. Sana all adi, no makaabroad to't maipasimpa na ti balayda. Amangan no sa nga pulon to apalapag. What? Bilting anak angat nga to, mabannog ti tangad amang tangtangad, agasam man. Anya lakit din kunakmanan. Sipod pa'y, nagalas at talaga ti ugali dayjay amayang. Kitwen mate, hindi pa lang, kastan ti ugali na. Uyawin na amin na makita ti talo mata na. Ha? Duwalahang mo ti mata na lakay. Talaw, kunak tatila nga rod makitkita na. Kintila masipsiputan na. Anya?
Nagalas ti kasta nga ugali ti karro ba? Nauyaw daw unay. Ibaga na saan tama ipasimpa da ito'y balay. Kit nakarakaro mo ti balay da. Isuupay Naglaing nga aguyaw ng padpada mo't laang. Ay, nyalaki din aya. Namala, bayan talatan man bakit? Saan nga iso da ito ti panunutin da? Laglagi pa, ngawan ti makaabak iti tao, anapakumbaba. Ngatuan mat na, nabaybayagdan ng agtartarakan ni ti baboy. Nga maging gayda, kaslakulungan ti baboy di balay da. Anya, Noan niya launay ti paggasgastusan da. apay nga ibagamday ta dinaw. Kat addamot ti dwa nga ubing da. Ha? Adda dwa nga ubing da. Kan addapay ni tatang nito niya nga maintenance. Oray pay. Ha, jak amukan ka dinaw. Kasla nakababay ngamin. Adikadan ti panagtartarakan day ti baboy. Ngam awan mo't napundar da. Alaman nga raw, si Kangay, anyamot tinapundar mo, Ne. Mabit lang na. Manulangan alawas, makaabrudan ni bagat ko. Kalpasan ti manuabulan, makaipaw it matan. Rugyak matan nga ipaaramid ti balay me. Anyal lagi dinaya ni nana. Anya! Ay na, kunaklakit din nun ni Mayang lang tikas ti ugali na. Ngam saan mo't gayam ta agraman mo't tilakay na. Katwan mo, nagpadaan da nga agasawa. Ay, diya kun amuno niya't sawag kadakwada nga agasawa. Nagpadaan da at tila sipsiputan da. Anya ngay ko matibibiyang da, no saan mi pa'y ama ipaaramid ti balay mi? Day tanga raw. Saan mi mo't ida apakibibiyangan? Tapno makibiyang da iti mapaspasamak iti biyag mi. Ay nabalasang ka, uray anyat mang mangagyaw, bay amlatan. Sa bagay, ibaga dalata no anyat kayat da nga ibaga. Never mind. Laglagi pa nga awan ti makaabak, iti tao anapakumbaba. Anya lakit din aya. Nakapan maggayaman ni Mayang iji saude, kumare. Aywan kumare, intulod ka no da Daniela, nga ipag na idinaminsan ije Manila. Kasta aya, nasayaat nga ron Gusto lang, tapno mabawasan di chismosa dito lugar tayo. Mabawasan ayamot, kumare. Kat adalat tamo ti social media. Sa bagay mo't kidiya kumare, at least, nga awanan nga umay dito'y balay, no kasjay nga wan aramiden na dita balay da. Aywan Para makita man, no maipasimpadan ti balay da ita, ta nakaabruda ni Mayang. Kat barang tapno adagong gunada asauda iti kaaruba da. Tapno saan da akanan ti sauda. Hello, bakit? Hello lakay, naalam ka din ti impaw it ko akwarta. Wen bakit? Nabalak ija ilitay. Naalakon. Nasaya at no kasta, dagiti kunak ken kaagatangam a materyales, gatangamon, tapno inton sumarunong agpaw itak, parugyamon nga ipasimpaday tabalay. Wen ka di bakit? No worries. No problem. Siyak ti makaamaw. Wen kaawan, inton kwan. Danag mo na ya. Nakurakmatkin ka nga awan turong mga pagdalagam. Anya ka lagi ti bakit? Alang nga rod, kumatangkan iti materyales, kunak manan, umawag ak tumanan, bye. Bye, bakit? Love you!
ka diti balay mi, anak kaalalas ti langam. Saan ana isimsim pa ako na ni Mayang? Unahin kumare, salbag da yamayang. Imayang, tadda umay ko kumaimanitisken ka. Umagang umaga at medyo mainit-init pang chismis. Oo, nayhan. Anya mananday ta. Ti paw it ni Mayang a kwarta kinilakay na apag patarimaan da kuma iti balay da. Sa bali ti pangip-ipana ni Tino. Anya ka no nga ti pangar-aramatan na. Hay, adda babae na ili si ka. What? Wen kumare, mamati tadamot din makapanagnak. Kan may sa, inaming kanun dino idinaminsan, ang nagiinom da kadamanong ko iti tersera ni Maria. Pagarupan ni Mayang, nga addan tinarugyan na abalay. Tagayam, ay, mapan iti babae ni Dino ti pagbambanugan na. Ay, nako, anya lakit din anya. Ay, manulangan na lawas. Malpas mo't langan na ito ipaparamid ta balay, bakay. Wan nga rod lakay. Kasla ka anula ang idinagrugian nagtrabaho dagiti trabahador. Ngam ni, malmalpasan. Apag isaw, nga umadani man ti panagtutuo daw. Ay wan sapay lako mata malpasan, sakbay nga umay ti todo. Wen nga rod. Malpas da ita bakay. Nagpapaspas dagiti trabahador nga agtrabaho. Wan nga rod lakay. Ado ti malpas da, iti may nga aldaw. Hello? Hello, bakit? Itayak pa'y nga awag kan ka. Ngam itala ang asong batam. Ha? Anyat pa ka kumkumiko mamaya. Kanapay adi mo kayat nga isen kanyak ti picture ti balay nga ipapaaramid mo. Unahin, bakit? Imbagak matkin ka, jacket nga isen. Tapno surprise inton makaawit ka. Anya ka lagi din na ya. Anya? Manumot lagi na bulan, git. Makaawit ka, bakit? Ala nga rod, no kastati ko nam. Ala, ituloy mo no anyat aramidam. Umawag ak tumanan. Bye! Ay na, naimbag kayo pa'y kumare. Nalpasan di balayo. Ha? Aywan ako mani. Kaasi ni Apo kat na isabot amin ang masapol tapno malpasti ka kaisuna abalay mi. Kat, kaano nga ti pa-house blessing yung aron? Pampanunutok nga rod nga inton first week ti umay abulan kumare. Tapno makasagana kami ana imbag. Ah, wala kumare. Amumatan, makasidsida akon iti igado. Sika talaga. Katwan man. Nabayag amin nga awan tinap na panak apalanitan kat. Ayun gayam kumare. Umadanoy mo't gayam ti panagawin ni Mayan. Ha? Wen kumare. No saan at nagbidtot, inton umayabulan at dan. Kasta aya. Kat nasaya at tapno awisak to inton agpa-house blessing kami. Aywan kumare. Awisam ti dang nga. Takitag man, no agsip-sipot pa'y lang. Hay, aging gayta. Awan tinapnapan ng disapor na Saudi, ta imbabae mo't lakay na. Awanan kay ti ba nga asawa? Di mo man la pinampanunot ti bannog ko ijay abroad. Agdala may pawit ko kan ka. Bakit? Ay, di nakawawagan iti bakat kunak tuma. Love. Kunak lakit din no adda na saya at abalay amasang putak. Ngam awan mat gayam. Isulat ta nga iso ti balay a pinanawak. Kita aman day tiri daw. Matintinag pa yan gapo iti anay. Ngam di mo pa'y maipasimpa, salbag ka! Nangit ipanam iti kwarta ngayon paupuit ko kan ka, ha? Bakit yan? Pano ka di tinadamag ko nga da ka no babae? Sungumbat ka!
Di bakit man? Iso ka di tinangit ipanam iti kwarta? Anay ko. Awanan kay tibain. Dua atawan ang nagbambanugak. Ngam awan mat gayam tinagmamaayan na. Ay, jak lakuman nagaw awid. Agsi na talangan ginaw. Makaamukan iti biyag mo. Ay, saan amayang? I love you. Bakit? Pangasin mo. Pangasin. Diyan ka ba ilang tagbiag noon ka? Alay ko, bakit? Naimbaglaangan tanalpas da ito'y balay, sakbay nga umay tinagpig sa abagyo lakay. Wan nga rod bakit? Ay, oray may tantansapay lang ti house blessing tanay. Kastoy mo ti panaway. Katuan alakay, anya ngay nga rot. Oray inton malpas ti bagyaw. Wan tapno maisaganak mutlaang, dagiti daduma ang maisagana. Wan gayam, di mo liplipatan nga banda dino kan mayang ah. Ha? Wan bakit? Ayabam ida. Tapno makipagrag-ragsak damit kadata. Kasanuta itan dino. Kita man ti atip ti balay. May tayabon nga po itinagpig sa atudo kan angin. Di ka madanagan bakit? Anya, saan ang pamadanagan ko nam? Kita man ti aglawlaw. Agpampanunod ka kade. Nukas to'y lataaging gainton rabi ay jak amon. Sa dino itati papanantano bilang laang. Mabasata dito yun Sapay adda ti atep nga dabot taw na. Kasta lang isungsungbat mo kanyak. Sanaay ay salbag kakit di. Di pa'y la itayab ti angin no asino man day ababaem. Ay na! Saan bakit? Kastoy pa lang aging gaintong rabi. Mapanta pa lang makilinang iya balay da Oliver Kenton niya. Anya? Saan na bali bakit? Takar arami iya balay da matibker. Sigurado saan taman ano ijay? Anya? Imay kami dito'y balay yun. Takas lang maitayab mutan yayero ti balay may maray. Kasta aya, katuan adi. Nawayamot dito'y balay mi. Uray dito'y kayo pa yan amaturog. Uwan kumari. Anya lakit din aya. Nawaya ijay second floor. Innam a kwarto day jay. Nukas pang arud. Sagay sa kami kinidino. Saan kami ngagkaidang. Anya? Kunmari, saan kami kay ngamin nga in good terms. Manipod na kaawid ak aging gaitang. Anya? Ala, gusto day tan mare. Umay kayo kit din ijay kusina. Tanagluto ni Oliver iti makan. Masiguradok asaan kayo pa'y anangan. Mare, pasensya kayo kuman iti na ibagbagak iti asawang. Ha? Kasta unay idi apananguyaw ko iti balayo. Ngam ita, nagdakulan ti impaaramid yo a balayo. Si kakit dimot kumari. Awan day jay. Ngam siyak anagabrod iti doatawan. Isulat ta nga isu jay balay mi. Awan nagbaliwan na. Ita nagpigsa ti bagyo. Da kayo matlaang tinagkamangan mi. Kas itinakunak kumari. Awan day jay. Tinapatag adi kat nakaamiris kayo. Asaan anasaya at ti agsasao. Iti patapos ako nada. Ngamen, no agsasao ka iti saan anasaya at iti padam a tao. Agsublikan ka. Mare, Ngambay amon day jay ta napalabasan. Adal day ta, kada kayo nga agasawa. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
anya laki din. Oh, itaman pa'y abisi kang agbuy-buya iti cellphone mo, lakay. Wan bakit? Buyak man dito idol ko a vlogger. Asino aya day ta vlogger? Ni Balsa mo sulsulando. Idol ko talaga dito si Pudpay. Aywan, uray siyak mo. Idol ko day ta idipay. Napakumbaba ngamin a vlogger. Ison sa laang ti vlogger anapuutak ahambelat ta. Ay wen, kaadwan kami anagbali na vlogger. Di si Mikatdan, limastog na niya. Ngayon mato pa din titayab da ah. Ay, pudno day talakay. Ngimaton titayabda agraman isbuda. Salbag kit di. Ay, lakay. Panagkunakit ka ba ilamit ti agaramid iti videos? Ha? Ag-vlog ka mit amok ka ba ilam day ta? Dahita nga lod mit lang ti pampanunutik. Bakit? Ngayon, basit mit ngamin ti followers ko iti Facebook. Apaw, kaumadun to. Adi, no agpos ka nga agpos iti video iti inaldaw. Sa bagay mit di ah. Nan, tapanunutik man ana imbag bakit? Nagkapam lakay. Ah. Nagbara ti panawan ng pumanagna ka. Ay, naggapuwa kay kalayan bakit? Napanak man nag-video iti reels ko. Kasta ka di? Ay, katwan Kit among ka di bakit? Umad-adumit ti followers ko ti Facebook. Ti sigod at tuloy kay followers. Nagbalin itan a 5. Kaya ko naman, henya laki din. Kasta ka di? Ay, nasaya at Wen ngalod bakit? Makapain na college nga ituloy ko ti ag-vlog. Win ang amin, ituloy mo lat talakay. Siyak ti number 1 fan mo. Suportarang kaaginggat ka ba ila? Wow! Ha! Nagitaman ti kay ko kayang kabakit. Nag-sweet ka kanya ng asawa. Katwan sipod pa'y sweetak nga asawa. Sa bagay mit kadi ah. Apag iswa kadigdigos mo. Intangalo din ah. Anya, ay salbag kakit di. Imal-aldawan marlon. Ngamday takit din ti bagbagam. Ha, di ta ka malangan. Salbag ka. Mare, aday bakaken ka. Anya ngay maninday ta kumare. Baro ka di at chismis? Wan adi, adaya mo ti chismis ko adaan. Pasig abarong. Anya laki din aya. Sika talaga. Katibaram nga rodan Nakitam ka dit ipupos ni Marlon iti Facebook na. Agri-reels mo tan. Aywan mare, nakiitak day jay. In heart ko pa'y nga rod. Nag-commentak pa ti agasam man. Anya? Aywan ko mare, kundi commentak mat kano uray saan dang aglalay kan agkum-comment iti ipopos ko. Masyak lamang isa. Oho! Pot! Kunak Amok namin ti ugali dagi nga gasawa kan. Ha? Kita man ti reels na. Agdadamo pa lang. Nga madlawan nga dabasit palastog na. Maulawak Mildred. Mabuy-buyak dagiti ipupos mo iti Facebook pare. Kasta ka di pale. Ay na, agyaman ako na Awan na nyaman na pare. Itultuloy mo Bagay mo mutgam tagbalin na vlogger. Wen pale, saan layang asa katina kay bagay tinayta kanyak adu Anya lagi din. Mayat adi nga rod no kasta pare. Iso nga agpos itinal daw tap naman umado ti followers ko. Ay una. Tapno agsweldo kanto mo kinilolo mates. Kasla ka dagiti nalatak a vloggers pare. Saan nga imposible mapasabak na pale. Ibagbaga kon, iti saan nga agbayag. Agbalinak tumit asakat a vlogger ko naman. Agsweldo ak tumit. Anya lakit din, George. Nagkana St. George. Ha? Apay lakay. Apay, saan mo ka di ang mapampansin? Paado ti followers ko iti Facebook. Aywan anya.
Nakalaglag sakak, bakit? Ay na, sapay lang ko matagtultuloy pa na ito'y. Umado ti followers, umadumit ti views. Itultuloy mo lang ay. Oray saan ka pa ang nagswel-sweldo kin ni Lolo Mets. Addan tulata. Ay wen Saan ka ang maupupay? Ken saan ka ang mapukpukawan itinamnama? Ag-video ka nga ag-video. Tapno adda ti maipost mo iti inaldaw. wen bakit? Kat alangalo din intamiten bakit? Anya manan nga intabaitan. Amumiten Ay salbag ka kiti. Adday ta ka manan ako nakon. Imbes nga ag-video ka iti i-reels mo. Day tamo ti bagbagam. Anya lakit din aya. Nurabin to maten Ay marurudak ken ka kunak manan. Amon pale, adun ti followers ko. Kastaya, ay nasayata. Makunak meten vlogger pale. Vlogger pala yan. Kalpasan na siguro, ti manong nga bulan, makunak tumanin asyakat vlogger. Ha? Saan ay pale? Ay, kituan lata na paray. Takas lang mapilpilitan ka. Ay, saan mahit paray, si Kaki di mo. Suportalan nakmet Ta italaang amaandaan ka iti kumpale vlogger ko naman. Anya lakit din aya. Iso along biyang layang upload ka? Buwan pare, nyalaki din ko nakmanay. Iso along biyang abuyaem ken isil mo amin a video. Tapno adagong gunam no agsweldo akto kinin Lolo Mets. Marlon, kastagahin ti imbaganakin ka. Waninsan, agrogrugi pa lang, agblablag ngam. Agrorotap mo ti pangas na. Nyalaki din na ya. Awan adino kas jay. Salbag no siyak. Isungarot asaan ko na buy-buyaon na iti ipupos na iti Facebook. Tanakadkad lang wada na yun na palastog. Ay, maasarak ta iyan palaw. I-block ko pa Uray siyak insan. Kunak mutlaang nga iyan follow. Saan pa'y laang asimikat? Ngamsum garak amang buy-buya iti ipupos na. Gapo iti palastog na. Dagi jay ti tatawa sanda abagay ti sumikat ken bumaknang. Mangibaddak da. Oho, ni Marlon to pa saan pa'y asikat? Mangibadbadakan. Diyos ko Lord, pakawanam. Andiyan lakit din kunak manang. Manubot na binutos tayo ang nakapila ditoy. Ngamday, awam mo't ti sumangpot ajip. Wan ngarot na. Na-traffic da siguro. Aging gangamin inta, kat traffic lata ijibangir a barangay kan. Wang ngaraw, una yan ti kastoy. Nabanog ako na nakatakder ditoy. Sakman pala ang tiyo muna ditoy. Pila! Ha? Apay ngay asikat ti umuna, kat adu ti nakapila. Mapan kay jay murdaw, saan nakasta? Anya, apay nana, saan mo ayang amo a vlogger Hoy, laki. Apay nga ang kasta ka matangang sasao. Ha? Apay, ulit ka di siya kat saan mo amo nga vlogger akon? What? Kit no bilang man ta kasta. Anya nga iti koneksyon ti kina vlogger mo dito'y pilaan iti gym. No pila, saan nakasta? Ay, saan? Siyak ti masulot. Blagrak, iso alumbeng nga respeto na. Aniya? Hindi mo pala pinalpak, tiro pa na di paradaan. Nagawan mo't abainan. Wan nga rod, ay na. Uri la imuli amin na dara diti ulo kiti kasjay nga ibagbagana. Ay, agraraman, kit di ano kasta ti imbagana iti kadwan ti tattao. Vlogger nga. Tarupa na Addan total daw na dayjay. Nagawan mo na respeto na. At dapat ni Nana Julia akadwam gayam. Katuan, da kami tinakapilay di kalman. Kat gaput ang dardaras ti salbang kalalaki. Ibagana matan, nga iso kanon ti umuna pila. Vlogger ka nung amin, iso arumbang nga irespeto.
Makapangariyat mo tan. At daak la di kalman binugbog ko dayjay. Ha? Aywan, uray kastuyak abasitak. Kabailak adi abugbogon dayjay. Sakit din ti pakpakitaan na. Nagawan abain na. Vlogger nga ibagbaga na mo't. Nagalas at talaga ti ugali na. Oo, na yan nga aramid ni Marlon. Talagaan na tuluyan ay. Limas to gay, insan. Sumingsingpot kit di adi insan. Tasigot analastog ka na pangas nga awan mo ti ipang pangas na. No, dak siguro iday, ang mga no dinanog ko giday. Oray pa inoog kumpare kamay. Ay wala! Anya kumangay ti connection ti kin, na vlogger na. Tapno iso ti prior, ije pilaan ti jay. Isuupay kan may isa, nagpuskol ti rupa na amang ibagbagay ti tattao a vlogger ka nun. Kat manmanula ang mati followers na. Ha? Saan apa nang ipalastog Ngam ad-ado ti followers kan viewers ko ngam iso. Ngam pulos asaan ko nga imbagbagay ti tattao a vlogger Diyos mio marimar. Gumatangag man iti upat nga itlog. Ay wag mabitla ang balasan ka. Sakman pa'y laang, agap apuraak namin, nana. Lakwan nakman iti may sabalot at tinapa. Anya? Mabit man laang, Ella. Ha? No agap apura ka, agap apuraak man. Kat, anya ko man no agap apuraka, awan bibiyang ko. Kan may sa, apay, saan ka nga aware a vlogger itan ti asawa? Iso arumbang nga irespeto na. Nagawan kat abain mo? Nagpuskol mo tan tiro pa mamang ibagay ti kasta? Apay, nalatakan ay a vlogger ti asawam? Takastakan nga agsao? Anya? Ay, Diyos mio, marimar! Anya lakit din aya? Tapna mo man niya. Adon dagiti vloggers as mikat. Ngam na pa kung babadalat ta. Saan da nga usaran ti kinasikat da? Tapno ibabada ti panagkita da iti tao. Ngam da kayong agasawa. Ay, mas daawak man! Anya? Saan pa'y matamak mo na a vlogger nila kayo mo? Ngam kasta kayo nagpalastog. Masapol ko no, da kayo ti prior iti amin asuli? Ay, yapaw! No ti panagkuna ayo, kat maaramid yung kada kami ti kasta, ay nagbidot kayo. Sumungbat ka pa iti makitam ti saan mo anakit kita. Ibadak kan tupay ngay, nagpada kayong agasawa ang muloong. Asipat lang. Di mo pa ilaim badde-badde tapno. Aguray to kumare. Ay. Talaga adi ang makaramanday dya iti badak. Maminsan pa yung aramidan na kanyak takitaan na. Ay, nasayat mo dahi tangin naramid mo. Maragsaga na kiti dahi tangin padamag mo. Sayang, adda ako maidi tinungpam tapno nagtinulungan ta. Wan ako ma. Hey! Para makita man, nagpadaan da mo nga agasawa. Aywan, muloong dadwa. Di na lang amin agbay nga ibagbagada, vlogger da. Pweh! Makapaalak nga ron, agraraman da unay. Nasyaklaeng, mapaina ka mangibaga vlogger ta sawa. Kiso nga respeto da, Diyos mio, maulaw ak Mildred. Pinaraman ako ni Ella iti sipat. Uray po utom, iti saan nga agbayag, nilakay na mo ti makaraman. Nasayat no kasta, friend. Baring makariknada man. Urag pasit laeng nga panagbain. Bay, amon bakit? Saan akawalan dagi siya klase ti tattao? Nagsakit at talaga tinakam ko iti dayja Maria.
Nagsakit ti pingping ko, gapo iti panangtong pa na kanyak. Yawanan baing. Di ako nam kahit di, umapal dalaeng, iso akas jay dang agsao. Ha? Sanda ka ba ilan takas ital alamidek? Iso akas jay timbangkin ti apal da. Sino kumangay met ni Malia iti libo-libo a followers ko? Saan akawalan ko nakmanen? Wan man. Anya ko man no ag-unfollow, wan no ag-unfriend. Ha? I-block kun to, pay. Bay amon bakit? Siya ko na mismo ti mangi block iti Facebook ko. Saan a follower da jay? No dikit silent basel. Amo mga insan, naggapuwa ka jay ili, idi kalman. Idi nakaluganak iti jay. Mangmangag ko ni Marlon ti pagsarsaritaan dagiti nakaluganak. Anya? Uninsan, siguro ado ti nakakita iti naramid ni Marlon iti paradaan idi na minsan. Iso akas jay. Nakababain ng dayjay nga wanan baeng. Nangag ko pa nga da nakaibaga nga in-black da kanon. Ta saan da kayat abuy-buyayin nag iti post na iti Facebook. Nasayaat ka din o kasta. Naglastog ngamin unay. Sigon mo't kiti ana pangas Ngam nakarkaro idi nagrugi nag-vlog. Uwin nga raw, tunggal agsabat kami di kalsada. Ibaga na asikat kanon na vlogger. Ay, inyalaki din. Sikat nga. Taro pa na Agraraman ako na. Oh, apayakas na tilangam lakay. Kasla malidliday ka. Kwa bakit? Anya manin akwa daytan. Matanda na ganak ngamin. Tani, siguro nga bin a 15 na kiti followers ko. Ngam ni, nagbalin mitin at 13 na kailangan. Ken may sa, bumasbas city views ko. Anya? Jak mitin muscles, dagiti siguro na fans ko. Kahit nasawen, in black duck. Anya? Hay nako, unay na kastoy. Imbes anam na mayak, amanay na yun ang ti followers ko. Ngayon bumasbasit meten. Kasta talaga lakay. Relax ka kadilaang. Umadun to. Ay sus, makapaupay meten ti kastoy. Unakon kahit, asikat ti pa umay, paray. Ha? Ay, awen pale. Kahit, kumusta nga yan, ti buhay vlogger? Anya, siya kakit dimit. Kahit win mo, isaw ti kanayon mo nga ibaga. Sa ita, saan mo na kayat? Awaanin pale. Bumasbasitin ti followers ko. Ha? Saanin akas itisikod. Kasta ka day. Ay, kung naklaki din no may nakmat palastugan nito'y. Ta ibilok ko man kay, tigamgam ko king ka. Anya, Amom ngamin baray. Saan arumbang nga usaran ti kinasikat. Tapno ibabam ti panagkita mi ti tattao. Anya nga ita. pale. Awan ano kas na. Imuna mo ngamin ti palastog mo. Agrog-rogi ka pa ilang, ngam kastakan. Ay, pasensya ka na, iti pa nagsasawk. Ngam isaw, ti pudnaw. Awanin bakit? Kaya kung kahit nga ituloy ti pa nag-vlog ko. Ha? Tapay nila kay. Sayang mo't ano kasta. Saanin, bakit? Mababain ako ng kalagiti tattaw itaglawlaw ta. Anya? Gusto ni Pali James. Agluglugiak pa ilayang. Ngam nangaton ti pa nagkita kiti bagyak. Aklunek met kedi nga inalamid ko na ijay. Aklunek latan asaan ko alin niya ti pa nag-vlog. Anya? Ay nalakay, saan mo kumamot nga ibaga ti kasta? Linyak siguro. Ngam saan apala kanyak. Gaputa umun-unamit ti palastog ko ngamin. Anya kamot tin lakay. Ituloy mo latta ngamin, Awanin bakit? Taulaan niya pa italamidek. Awanin. Nahak pa kit din ti account mo.
Ada siguro napindot ko aleng, nga po ito kinamaag ko. Isong awanin at talaga. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.